Kinong yalam kari boy dorbar kila pente bakajing rakhi kajing dap life ways nem kari boy district mentaus nem kan long hakasan tarik ujilio kabadai ru kasngi rakhi kasngi penne mariang namar kasau tarik kabadai kasngi balaju rakhi kahap hakasngi ublei bat menta ka kenti kajing rakhi kan long habro sau taliki block chong kari boy bakentup ya ka boy rembong block ka sning block ka umling block pat ka jirang block kenang baki pat ba baro kinyo banyashim bentalang hakatai kasngi habakren cekilat patai kubor uba GS Shadap secretary kari boy dorbar hakajing don lang URR Makdo advisor ba RB Shadap president ba Plostus im vice president ba Niki Khartang mau ulo ang ba unia ude usnem bala syang perkat barok shisnem ka eben ai shaki kun jong kadong ribhoy hakas ngindap snem jong ka district ribhoy nadu usnem ar ar ki kun jong ka ribhoy barok kawai kimyo ba pli ban saki ya ka tekasngi namar bala rakhi bet ya ka district headquarter hanongpo kad ba kipat ba jong ka than eastern ribhoy western ribhoy kimyo bandon bentalang shaki kun jong katem riboy idon hang neru ki official jong ka riboy dobar idon jeng setri sekadiang jonga presiden advisor vice president jong ka riboy dobar kapriang subhai piru syakanika janmit kane gede ka snam ka ba nilai syong perkat borok si snam ka ei ka bangin ai syaki kun jong ka riboy ha ka riboy foundation de Nomor hadu usnam arajar akuar. Ikun jong kariboy barok kawai kimyo kibapli bani sakhi kata kariboy foundation de. Nomor lasu station bejaka haga district headquarter hanongpo. Ke western riboy ke eastern riboy kimyo don bertalang tinggi don kijing sukya ban penher ngene ko kubor. Ya kata ka riboy district bei jungi syaki ladala syakirim peying kibadon hak ribhoi barok kowe dei kane kabala pelong bange ai kane ka berta ke sulah ya ki kon samla ki long kemi ki long pa ki nongelam da ka baklet ya ka political wing ka bakidon da ka baklet ya ka kanhun balang ka bakidon da ka bakiklet ya ki jingyadon kti jungki bat kanu kanhun But ikot lang iki nomor bagas sau terik ke bangiyo ikeriboy foundation de kangat hakas nguble la yarai lang bat district administration ban le yaka ban celebrate ike hakas santarik ke badairu ke world environment day. Ya bakin mau yakane ngipen ken mau ru syaki kun jong keriboy syaki rangba syaki nongyalam bagi kun samla ken tebet senrang jong ka dong riboy da ka bangimla ban kelet Ikiri orang ba kibla trei rat ba ru banwanra ikiri boh district kumni kumbakalong kane ka control na do ka district demand committee ya ka bala khle dai ba jadi rumbai kum chairman ba rang kan sai makdo kum secretary ku tugapor kibla trei tenge tingi aingo yo blei ba de jinglong chief minister jeng ba didi lepang yo ya ka kabu ba ka sau tarik ujun Syihajar khandai spa khandai puar Ilayo ke distrik ke Bapura. Dia iba jadi rembai imdon su ndrengi ai ke jingkuplei ke pekerpang apa ke jingalam jung i ke komiti. Irang don bok bai ba rangken sai makdo idang ya don bat ni bat kribo do bar haduk meta bat ngakermen bahaka santarik ru ngedang yu i ke dur kmat jung i bat igi mati matjat ke baila dep tre bat ke ba sedang tre nanis kmat. Tinggi ai Blero ia kira orang ba iba RB Shadap ridon lang haka demand committee kutu kapor mentai long presiden jongka ribo dobar bat kejing kublei ku bakam kerpang lada klem une ubai syong hak suki bat kabor ngam tharai ngin la ne amban perulong e ta kejing kwa jungi kum kadong riboy tingai kublei ku bakerpang e doktor Didi Lepang bah kejing long chief minister jong u yo ye ni kabu ban besu ye ni jumut seperkat bangin wanra ek tak sarkar hajan jong pai pa ngin wanra ek roi kapar ka kham state haga dong riboy dak bangi yo laga jong ka district administration ekani kala pendap ya ke mensim kala penhun ni ke jingkwa khamtam kum gi leader ki bi khon ban yo igani ka district gitu kapor ban ngam artin ban ong bawat imahe Didi Lepang
idon gijing suhun ber gijing kemen bai layok ban le ya ribhoi ha kapor ka be long chief minister da ka ba grand kum ka ribhoi district Kabapura hakane ka sngi tang bakane ni kermen bakane gede tang ka jing sedang warajar apply dei tang ka jing sedang ha ka bangilarai babaro southly kisin RD block apo ribhoi district in celebrate hala ka jong ka block nginom confine no ya ka celebration jengi tang district headquarter inle ag bohernbong sin RD block kawai program kawai umsning sin RD kawai umling bat kawai pathar khama te layo ika notification ro na kaliang jong DC ubala instruct ikini ki video bakin organize ikini ki program bat ni kerben ba ka program ka santarik kalong ka job but ni ai kublai ru ya district administration na po ka jingalam jung DC kumju ru ya forest department kabalai trelang bandia don bentalang haka santarik banle kalong dual program way nagtaka tree plantation kum ka wall environment day para kuju kapor ban commemorate ya ka Ribhoi district foundation day den namar kata dakane kaperta ya khot ya wer ya baro kinong susnong jong kadong Ribhoi lada kila bal da kila por ya baro kinong elam lagalong jong ki NGO lagalong jong political party lagalong jong ki palang ki khot ya wer ki ya ki educational institution ro ibahap hala ki jong ki block bakin ya be kin ya platform ban poi syagiri program kaban sedang nadu khatway bejemen step ter hadap mendakut ki program ki bubun ki bangin sependap klem de nyau khmat klem de jar keteng ya no enoru kane gede ki jingkhot kabala salon sar ya gitu ki badon ke mensim ban nyau ya lede bakane gede ki sngi ki bakarpang na tajungah ade ban lek nomor kata sloba de ke mensim ke bakeluj wan ban yasno kitilang aga santarik hala ki jong ki blok hakaba nginyo ro ya ki jingkren lagalong nang Ribhoi dabar lagalong nang district administration lagalong na forest department kaban long ro ndei tangkaban ai jing toy kaban sa kaban pensa jing kenmau yangi kumki khun jong kadong Ribhoi kane kadeka jing perbana kaban ngidon ban ai nakaliang jong ka office jong ka Ribhoi dorbar